ngizobuza iside lenu nina nila nikhuluma nami manje nani niyajabula ukuthi sihambe ngoba nithi ipoint yenu ithi sina abantu bangaphandle simosha elizwe lino la eSouth Africa but hayi ukuthi sonke thina siphuma ngaphandle simosha lelizwe sikhona abanye mhlambe sifika la ukuthi sizozama umsebenzi sikhona abanye ukuthi sizame nje impilo nje ngathi amajida njengani ngiyabo manje yabuza ama Nigeria bona abantu bamosha kakhulu nabanye abantu yabo ngoba ama Nigerian akazi sibone iNigeria yilodwa icachile kumjondolo bacacha indawo zibizayo shuthi bona banama business lapho bangenisa la bayawenzela imali thina sezilutho sihlupeka sonke sifuke kuseni siyozama mhlambe siyohlova unkhonkolo sibuye sizama impilo sisendele imali ekhaya ingani labazali ukuthi mhlambe nabo bangaphila kamnandi yabona nje manje nje kunina majida leyo nto ngicabanga kanjani ngoba hayi sonke simosha elizwe leni abanye laba bashanyayo bathi siyawadlela intombi zethu kodwa hayi sonke sifika la ukuthi sizodla intombi la abanye sizela la inkinga ukuthi mhlambe singazama impilo yethu ukuthi mase siya emakhaya sithi sibone ukuthi phetheni uyabona nje manje ngifuna ngicela ningiphendule ngoba nani na nimbuzile embuzo yenu ngiphendulile ngilinda kunina na amajida hayi yebo awubuze kahle awuzophendula mafowethu ngomphendula swethu amaZulu athanda kunjonja kuphela nje akafuna useza udaka isithina malabi tiyaseza udaka tiyazama tiyaza amagwinya tiyathenga ini amakinathi tiyeza ukuthi zame ukuthi kusasa zakhaze ku-right ngithakathe mina ke ungena eThekwini lapha each and every day mashani mashikho thana ibili manje mjikho baphethe induku baphethe ishampoko bona umuntu ke usahamba nini wena usahamba nini wena akusikaza ngenduku even ingane ke futhi intombazana yami futhi Jafethu sahamba nini nawe futhi ngisho ingane akukho la ingane yakho yonke into yabona ke oh shithi ufunda amafonini kusho njalo amafonini yeah bayabona phela ke siyashaya lapha eThekwini sana bathi ngisathethe umuntu ungena eThekwini ke umgcwele manje zolokho phakela umsakazi nongena so sizawuthini ke abafethu silinda kuhamba ke kodwa ke simcela ukuthi abantu besilungise ke ama government yethi transport siguduke abantu abafuna ukuguduka bathi inkinga ke transport bukabe ukuthi kunjani baningi basifuna kuhamba kodwa inkinga transport noma ikona namshani ngangibeleke noma manje ngihambe kanje ke isemalana ayikho inkinga ekhaya lapha kodwa inkinga transport yabona no 10 years manje kwa manje ke namhlanje phela lelihlala lokho kuzaba 12 years Malawi and Zimbabwe Mozambique South Africa khona zikhona kodwa manje siyahlupheka sizobaleke lapha nasithi bantu kuphela thina ya yona inkinga manje ngaphela abantu ukuyibona ngaphela kuyi main reason ukuthi kuze kube ukuthi kuba nje ama Nigeria yebo yes and ngineshow ukuthi akhona la Nigeria la awukho yonke empuyona lapha Malawi only Nigeria ndatezela inkinga lapha Malawi akayeziludo tiyathanda kusebenza tiyathanda kudesa izinthu angeke tiyeze ludo kodwa inkinga tibuyisa lana iNigeria yadesa ama drugs la South Africa ngati bakatshela ukuthi iNigeria hambani was better ngatanika inyanga phela 3 maybe 4 tihambe kahle not ngati namhlanje kuthina ukuthi hambani awukho right South African kusasa thina tiyakhala namhlanje kusasa South Africa izophendwa izokhala kanjani bathini bathi 30 June azodishaya akatifuni tiyaqela awukho light tiyaqela nasindibantu phela not inyama kapelo ma 3 months notice maybe 3 months 4 months umuntu uhamba kahle uthatha simphethe zakho kudu not one 30 June yaphela ukuthi izoshaya bayashaya bayambulala abantu baningi bashonile ndebhemu another people is dying ngizokuthiwa print